Sanibonani bantwana bami. Ngalibonga leli thuba nami kuthi manje ngivete Jesu. Ngiyakholwa ngikholwa insindiso yakhe, ngikholwa ngemandla akho. Ngikhuluma ke bantwana bakethu ngithi mzokwana nje ngamukela Jesu kunento lengayivi mnanzi lapha phakathi kwami. Lento ngayiva yena, lento lengayiva mzukwana ngamukela Jesu nanyalo ikhona. Ingeka lento lokuthi ngimkhonke uNkulunkulu kakhulu, lento lelanga phakathi. Futhi ingeka lokuthi ngihambe ngivakashele nalaba, ingeka lokuthi ngihambe lento ngibashele nalabanye bazali, iyangenta kuthi ngibavusele nalabanye ngibashele ngale tindzaba taJesu, iyangenta lento. Sanibonani bantwana bakethu. La dolobheni kule bantu abamla ngiyashumayela le ntansi botshaneni njalo nje ke ngabolesithathu ngihambe ngoshumayela esikolweni. Manje ke labantwana bathi bangaqedza labo form 5 bese batoqola la dawulo edolobheni. Manje bese siyahlangana la dolobheni lawo yekhulu sekhona ngikhona phela manje awangibona akusiwe lo wangenta njengelivesi lentshanini. Bangishela kanjalo bangithekele kodwa ngihamba nje la dolobheni bangithekela lokho kuthi wena bathi bonke bathi uyathi wena kuba nawe kuba neligolide. Ngicela ufundza nalivesi sothi lo mntwana angifunze livesi kuphela. Nithi ningena emnikelweni nenta konke lelenta okwendala kuphiliswa abantu ngaJesu. Bese lona silivile lona liyaphila ngiyalithanda futhi limnanzi lelivesi limnanzi bantwana bakethu. Uyakhuluma ke manje umfundisi lapha uthi kunababe lomdzala losasihambile emhlabeni. Letinto sithathe kubo basishumayele kakhulu basitshela ngaJesu siyafika isikhathi nyalo bedlulele emhlabeni. Kuyahanjwa kuleli live bantwana bakethu. Ngicela ukuthi ake sifunde la incwadi yakhe yeZakhele sehluko sika 18 livesi kakhona la ka 19. Ngicela ukuthi umameke wena ungifundzele mntwana 18 verse 19 khona into ofundzeko. Ngafundza nje bese ngisho lokho ngaJesu bese ngisho lokho kuhlala phansi. Fundza mntwana. Kodwa nina niyabuta nithi kwendiwa yini ukuthi ivodzana ingethwali licala leyise? Kodwa nina seniyabuta niyabutana nje. Kwendiwa yini lokuthi ivodzana ingethwali licala leyise? Njengoba indodzana yene lokulungile nalokuqotho. Njengoba indodzana ikwentile lokulungile nalokuqotho. Kwendiwa yini? Futhi beyivele icaphele ukuthi igcine tonke timiso tayo. Vele nje beyicaphele iyo nokugcina tonke timiso tayo. Ngemela iyawuphila. Kodwa nje inkinga yinye ayikhoni kuthwala licala leyise. Qhubeka. Umuntu lowonako nguye loyakufa. Yeah. Indodzana ngeke ilethwale icala leyise. Futhi neyise ngeke alethwale icala lendodzana. Leyise angeke entinjani bantwana bakethu alethwale licala lendodzana. Abesithandazi baba wethu othandekayo liyaphila ngilo lelinamandla leli sinemgomo wethu kuthi ngeke saphelela la siyahamba moyingcwele. Siyahamba moyingcwele kunalivele sida phambi kwakho wena uyawujabula ngalelilanga nasiqhamuka sidakuwe babe kuNkulunkulu wethu ongcwele. Siyathandaza ukuthi manje sihambe lendlela singadiyeni. Siyathandaza babe manje sihambe kulendlela. Hallelujah. Ngifuna ukubeka ke bantu bami ngithi
umuntu wadalwa sanibona umuntu wenziwa njani manje wadalwa umuntu akazange akuvotele azange jamani akazange akuvotele kuba akazange akuvotele lokuba umuntu awuvotelanga kodwa wena wenziwa njani manje la wadala lolokungikho nje wena simakathe uNkulunkulu wathatha isikhathi ente wena yabona mina ngingoza sengukile lokuba indoda zange ngakuvotela angizange ngakuvotela nawe yabake awuzange wakuvotela kuba ngumfana kodwa wenziwa njani wena manje la wadala letitho letikhona la kuwe tiyakhomba nokuthi wenziwa njani manje wena tiyakhomba mbamba bayangihleka la ngithi uyabona ke wena uboka wente nje ukukhumule wonke mhlemba tjama khumule kube ngani bese ke wena uya kulesibuko sakho lesithi lesilaphendle uyakubuka ufuke ubhale lo wakwetha wena emtimbeni wakho la empilweni yakho phansi ibhula bale finele ngekanje minike ngekana sanibonana ngekana la emtimbeni wami nalinga kwena bale bese uyaqhubeka ubhala lokwethiwe uNkulunkulu ke la emtimbeni yo ngicela lokuthi sine bantu lesikhona emhlabeni asimane simati uNkulunkulu ukuthi angidala konke letinto letikhona la emhlabeni watimisa simakathi watimisa ngekukhanywa kwabantu manje la wakhe kadzaba nguye uthi Jesu uyabona ke noma seningakholwa ngelini kodwa kholwani ngani manje kholwa ngayo thina sibankulunkulu usho njani bathi yakuhamba ukukhala sesuko sesingafaki lebo verse 18 uthi-ke thina sibankulunkulu siyathi lokuthi sibankulunkulu nalokuthi lo mhlaba lesikuwo uphansi kwemandla alokuthi siyathi haleluya ufuna kufetha lokuthi lalela wena ungabani manje na waNkulunkulu wena iBhayibheli likhuluma ukuthi nangabe wena ungolisa lomtimba wakho ungolisa lithempeli labantu manje la emtimbeni wami kuhlala abantu bazalwane na kuhlala uNkulunkulu la nangikholwa mine ngilungisa leli thempeli laNkulunkulu nangivumela Jesu nje amame ahlale phakathi kwami kulungiselelwa leli thempeli laNkulunkulu ukuthi manje uNkulunkulu abe nelithuba lekuhlala la kimi sanibonani uthi Jesu Johana unakhazako uthi nanihlala kimi nemavi ami ahlala kimi seniyocela ke noma ngayini lelithandzako bese niyentelwa bona uthi ke ludumo lobabe uNkulunkulu lwatiwa ngaloko ukuthi labo labacelako kuya bayentelwa ngoba kwethu njani bahlala kuyi
Liyamdosa ke le verse bantwana bami lithi niyabuta nini. Nenda njani manje? Niyabuta nini kwentiwa yini indvodzana inganithwali liqala leyise na sinenkinga yebantwa bethu base abantwana bakethu sabanetiti nekufa ngendzaba yekuthi labantwana bethu nabentatinto benta ngathi balaya abantu manje bona manje la ungathi balaya thine sanibonani bantwana bakethu kanti sine kasende njani bazalwane na asilayeki ngifuna ukufaka nje kulomgomo faka leshukushu nje bantwana bakethu nawe ungeke ulithwale icala lalomntwana ake ngikhulume naye indzaba naye ngayiva ngaba-ke lokwa kusengumncane sengumfanya uthi-ke babemtshela lesondweni kuthi lo munye make wembulela wabona umbono umntwanakhe losewahamba emhlabeni uthi-ke make bathi bamtshela le kwathi nangabe lo make kulombono edlula wakhanda ligeba lelitse wakhanda kunebantwana lapha phansi bakhala nabantwana wathi-ke nalo wakhe ulapha phansi sanibonane bazalwane umuphi bazalwane na ulapha phansi naye wathi ababona umnina wapha umsathandla awungelekelele mali lo mayimali wase uthi lo make awu ngiyacela manje lo mntwana nami aphume lapha ngiyacelela manje aphume impendulo yathi yema yenda nje yelokanyisabo manje umkhiphe lo mntwana sanibonani bazalwane make uva kuhlungu emntwana manje wakhe uyamangala kuthi lo mntwana nami ungene njani lapha nemali ayibukeke make inzaba ayiluke make inzaba utokhipha umntwana bani manje na wakhe kweteke ayiluke ayishijekele bamba mntwana ngamshela umake la kulabave lamshela wona kanyalo solo entajani manje na ahlala ayijikijekele make inzaba ayibambe umntwana inzaba dokwe bamba umntwana abambeke windele adonseke uthi kwabantwana asisasani lolo kwabantwana lokhona la ekhaya akusenijani manje wona akusasani la kusukele kukhumathe kulo mntwana kuloko sekubambeka la kuloko sekubambeka la kuloko sekubambeka la siloko sekubambeka la mbawo utawuseta njani manje na utawusikhipha kulomntaka kulomntana manje na leli sikulo inkinga yemntwana yabona njalo nangicabanga ngale nkulumo iyangisika bazalwane inkinga yalomntwana uthi lo mntwana ngeke make akhiphe wonke lo mntwana kule ndzawo adlukeke lo mntwana tsinzitse bonke labantwana tsinzitse bonke laba lokwenza ngokwente njani manje nawo uthi xupha bese kuthiwa yemntwana yemali uyabona-ke uthithe lo mntwana akho akazange ente njani manje na akazange ente lutho buka lolonke into ukuthi angene la uyabona lolonke into ukuthi angene la nabo lasakwentile nyama uthi-ke lo mbhali lapha niyabuda lokuthi le ndodzana lithwali ngani liqala leyise neyise akalithwali ngani liqala lemntwanakhe ake siyifake le ndzaba ngikhumbula lothi naphuma eSodoma neGomora uyaphuma lothi kuthi wena phuma eSodoma neGomora akangabuki kuphi manje na emva uyaphuma nabo bahamba na kuvakala siduma saseSodoma neGomora make aguquke entejama njena na ebekhona lapho bathi labantwana babe make asamva ukuthi kwasha indvodza ngobe yayivile enkosi yami yayime njani abantwana bakethu
lalela ngifuna ukuthi ke Nkosi yami sithi akufunzelele asithilungiselele lo hambo lwethu lalela lolu hambo luze aluqini lwethu lolu hambo siyavela ebhiwa simakathe lithi iBhayibheli ke babusisiwe labo labanenhliziyo enjani manje na lemhlophe ngoba bayakwenza njani manje bayakubona uNkulunkulu silakatelela lapho kuthi nathi sokwenza njani bantwana bakethu akunenzaba ukuthi inkinga ikhona akunenzaba ukuthi siyasabula akunenzaba ukuthi kuvela lokho nalokho kodwa lalelani silungiselela yini manje na abehlabelela logogo athi nginolohambo lwami mina engakujambazalwa ngedwa athi nginolohambo lwami nedwa edlule logogo athi ngiyawulala ethuneni lami mina engakanjani na lalelani bantwana bakethu noma besingafakanye sonke la noma besingafakanye sonke la kodwa kulo nalo nethuna labantu manje na lakhe wena le ndotsana yenta kuqotho yakilungiselela kugcina kimiso kaNkulunkulu kodwa inkinga ngeke noma sangakhuleka kangakhi umntwana wakho yebaba noma sangakhuleka kangakhi umntwana wakho yemali hayi angeke akwendele njani manje wena na angeke akhole nawe ungeke umente njani manje na naye weta usika lakhe ubhola yakhe indlela ukuthi nesuka la amana hambe kahle ufike ekhaya ngawugcina yini encwadini yaMagalatia sehluko sika 6 Galatia sehluko sika 6 verse 4 noma uqale verse 3 siyalungiselela abantwana bakhe ukuthi uJesu nathuma abafundi bakhe uyabathuma ngabanye uthi abahambe bashumayele ivangeli bayabuya ngabafundisi bathi cha silishumayele ini bazalwane na livangeli hayi emadimoni siwente njani na asithobela nemadimoni lithiyele ligama athi nje lalelani ngone Sathane enta njani na wanjenela unyazi haleluya ningakujabuleli ukuthi amagama ethu ningakujabuleli ukuthi emadimoni anente njani manje na kodwa jabulani ukuthi amagama enente njani manje na abhaliwe kuphi manje abhaliwe ezulwini sinelo hambo lwe funza ngadana nangabe umuntu athi cabanga ukuthi ulutho kanti akasilo lutho uyadiyenga kodwa kube ngulo athi hlolele wakhe umsebenzi akube ngulo yethethele njani bantwana bakethu sikonze lapho asikakonze ukuthi sihlole imisebenzi yalabanye kodwa sikonze kuhlola imisebenzi yabantu manje na yethu uyabona loyawusala angangeni ngisho njalo luyawusala njalo efiki ekhaya aseve kangaka angathi kuyawuthiwani ngaye sowuvile kangaka sekushunyayela ngiyamkibude lokuthi kangakhi uliva livi kangakhi ushunyelwa akuyilona lento njani manje na kubeka khona uyakubona ukuthi bonga ngekwakhe yedwa akube ilona lo ende njani manje na kubeka ubulolo kodwa kube umloyo athi hlolele wakhe umsebenzi khona uyakubona ukuthi bonga ngewakhe yedwa siyabonga abantu abakhetha iBhayibheli lithi siyawumiswa phambi kwesihlalo sokwahlulela ngilona lo yondilanza njengabantu manje na njengalokhu yena endile asekhona emhlabeni siyabonakala phela asikasitheni sisebenhlweni enkulunkulu ngoba iBhayibheli phela lithi simakathe ukhona usezulwini sihlalo sakhe sekhosi sile ezulwini umhlaba lo ude labelo thethinyawo silambikakhe sanibona sikubona nabakethuna silambika uyabukwa ngokuthi
phambi kwakhe abhale ubhale wathi etaka athi emehlo akhe akutotonke tindzawo ayabuka ikhona into abantwana bakethu lekumangalisakho uNkulunkulu usezulwini ubuka umhlaba wonke kude lapha angaboni khona kude la angaboni khona ngoba yena ule ezulwini uyabuka ngasikhathi sinye ubuka into letendekako ngasikhathi sinye uyabuka ukuthi kwentekani kulomhlaba lo uyabona ngasikhathi sinye indlebe yakhe sanibonana esitesi sanibonana bazalwane lapho indlebe yakhe iyalalehela kukhuleka kwabantwana nekumuza kwebantu bakhe iyalale ngasikhathi sinye wothi kubhali njengenyanga njengaqwepheshe lofunzele kwetekakha lomunye ufike njani bazalwane na fike akhe etikwa lesisekelo uthi lombhali akube yilona lo akaphele lokuthi wakhanja awufunzi That's my current card. Says Oscar 3 verse 10. Now last corner about to sing out the pants. Akube ilona loyo akape. Sandona. Mutu jani udalo api endlile njani udalela njani kodwa akube ilona lo akapele wakanjani etiwa lesekelo. Ngoba semneteka uyakha wa Fonts. Sanitani manje. Cha ngemusa waNkulunkulu uphiwe na njengachwephesha wetekwakha. Yeah. Ngabe kasekelo sendlu. Nomunye wakha itikwaso. Kodwa kube umlona lo acaphelisise kahle. Wakha njani? Kuthi wakhele njani itikwaso? Wakha njani etiwa lesekelo qhubeka. Ngoba kude lomunye lo ngabuye abeke lesinye sisekelo. Azikho lesinye sisekelo. Ngaphandle kwaleso lesibekiwe sekuJesu ngaphandle kwaleso lesibekiwe lalela mntwana bethu kunesisekelo lesibekiwe lesisekelo ngiso lesisekelo lesibekiwe emhlabeni nasezulwini ngilele sekuJesu lesekelo kaphela ke wena wakhanjani Inkosi yami wakanjani qhubeka ngoba umsebenzi walo naloyo uyawuvela nini bazalwane na uyawuvela ebaleni utawuveshe ngikhuluma ngathi thina sikhona sila sibuka cethela mntwana msebenzi umuntu angakha itiwa lesisekelo ngegolide noma ngesiliva noma ngamotshela adule kakhulu noma ngetingotfo noma ngetshani wakangani sanibonani bazalwane hayi sikonza ekhaya sekunjani na sebithini na masingatheyeti ngalutho sikonza phi bantwana bakethu ekhaya sebithini na akube ilona loyo akaphele wakanjani etiwa lesekelo ngoba umsebenzi walona lo uyawuvela ngokumanje na uyawuvela ebale lalela lokutshela kuthiwa umlilo uyawuhlakatha nomsebenzi wakho oh mayibonge inkosi bo makabonge simakatha hayi cha liyasikhomba kahle lisikhomba mbamba alisiyengi kodwa liyasikhomba ukuthi ngabona wakhangani uphethene wakhange tingotho la kulesisekelo noma wakhange njani ngawuthini leyo ke nomsebenzi nalo uthi iBhayibheli utawusha nangabe usha nomsebenzi kodwa nangabe nomsebenzi awushi maye utawubongwa
liyamangalisa iBhayibheli lithi nangabe umsebenzi wakho usha Nkosi yami kuyamuthi nawe sowena njani manje na uphuma emlilweni uyawunuka umlilo kahle nini bantwana bakethu siqonze ekhaya senithini manje na ngiqonze ekhaya thini noma singaba nenkinga noma singaba nenhlupheko noma singaba nani lokusidingelayo lamakhaya kodwa siqonze ekhaya labe senithini na siqonze ekhaya siya ekhaya bantwana bakethu ayamkhumbula Jobe akunenzaba ukuthi Zakhele abemvakashela kulelikhaya lakhe kodwa simakaze abenenjani abemuka Zakhele waze uyambuza athi wena uqhamuka phila nawo uqhamuka khona usiyena uqhama uyatibongelela hey uyibonile inciko yami Jobe iyanathi iyanhlonipha yangesaba Jobe ingeke uyihame iyabaleka ibalekela thina lethi njani bantwana bakethu na leti iyabaleka bantwana bakethu noma thina siqonze uphi manje na siqonze ekhaya abanjwa nje asumphalo wathi Isaiah sehluko sika 35 verse 8 kunemgwaqo omkhulu sanibonani bantwana bakethu kunemgwaqo omkhulu lo mgwaqo omkhulu kuthiwa umgwaqo webantu bakaNkulunkulu labangcwele lo ngolila ngeke ande njani manje na angeke ahamba la sanibonani bantwana ngiyabonga nami kusho la bonga kusho nami ekushilo kunemgwaqo omkhulu aphela ukuthi wakha njani edikwa nesele kunto lomunye lokabheka lesinye ngaphandle kwaso leli sinjesu Kristu baba wethu othandekayo uNkulunkulu wethu lokugcwelesela ibonga livi lakho liyaphila lawo lesikhomba kahle lesilayela kahle liyasikhombisa bubanti nekujula nekuphakama kwasimakathe uNkulunkulu wethu awena somandla awuyekeleli muntu ezinkingeni takhe ehluphekeni kwakhe kodwa ukhona uladudane nathi babe siyathandaza kuwe Nkosi gcwalisa tidzingo tethu gcwalisa Nkosi tifiso tethu seniyathandaza egameni likaJesu Nkosi yethu amen. Haleluya. Abeshayela ithomba thanda kakhulu egameni likaJesu.